Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new, you are welcome. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans Channel Mama Lydie. Today I'll make macrofish. See macrofish. I'll make macrofish soup. I will use macrofish there. I already wash it, clean. I use my lemon to clean it. I don't want to put when I watch that because it makes the video longer. I need short video, that's why. But I already wash properly and then I use my lemon. I using my lemon for when I wash that. Well, I got macrofish and I got here chili, 2 chili. If you like your chili, I have 2 chili here. I have here, this one is the aubergine, half aubergine. This one half leek, and then also I got onion. This is 1 onion. I have some garlic. I already grate that garlic. So this ginger, I already grate ginger. This garlic, 2 cloves garlic. I already grate that. I have tomatoes here, and then I have here white pepper, universal seasoning. Yeah, I have jamba aroma. Also I have oil. This oil I using oil fry to my dry fish, and then I get that to cook here. I don't need to use another oil. This oil. Okay. Bonjour bande de connus surtout. Soyez les bienvenus dans Channel Mama Lydie. Leo on sala portion na oil ma kero. On sala portion na oil. Il y a soupe kaka. Il soupe na sokolo déjà na sokolo déjà na mama emu kwa moitié ka mukena citron sokolo mi na citron avant na change na moto na passer moi moitié sous maintenant sokolo déjà bien na passer bien na kosala ya sauce kaka ya sauce kaka anazana ditungulu moko wa nazana tangawizi na niki nazana ai na niki awa nazana poiron nazana eza demi poiron nazana demi aubergine nana de pilipili solaire pilipili na yo also nazape na tomate nga awa ya pile nazana sa jamba aroma na cha white pepper donc poivron blanc yango bomoni poivron blanc yango na otia pe oyo ya basizina ya iba légume na sa na jamba aroma na sa pe huile na sa na huile na kalingelaki makayabu na ngai na tie na sa ngai na kanima makayabu na ngai na boka huile wana te na chango na nini na pasango après na sa lango na sa langa huile oyo mais ça huile ya ba légume na sa la donc okay, next step. I just go on and zoom. I put in here and then I'll use universal seasoning, goba legume, I take jamba aroma. I add jamba aroma too. I forgot to show you my gratment. I use also gratment. No, tape muscade na nutmeg. With a poivron blanc, white pepper, just a little bit. Nutmeg. Muscade, garlic, ail, tangawizi, ginger. You're gonna mélanger and I need to mix it all together. Just mix all together. Mélangeant à peine sauce. I mix it together, I leave that and then I go to
make my tomato sauce. I add oil. Get oil na ndambo. Check oil. Après la tête. Ami na ita lang solo o makita. Après la tête o ici. I add onion, leek, and then aubergine. Na tête poiron, litungulu na aubergine. Après na kumuko balula. Tomate sikaliwana. Pilipili na utonga mukunu. Ata mbisa mai prepare. Msipo mwa sote. Kitoko. Make tomato, add my tomato. The tomato. Yafele. Après ma fini on a la spéciale d'abord. À 3 minutes après la tomate. Just 3 minutes after put tomatoes. La chèvre est finie. I add my chili. On sait pilipili na ngata ulia pilipili na yo. Nanda chema ite na obalo na oka chini apena inga yosi. Ready add no water and then just make it after add water after. If you want to add your belly, olingi, it's a fry the na yo. Apo the fry the na chawa. Now I'll add some water on the chimney. After 5 minutes, sauce na belly. After 5 minutes, my sauce done. Sauce na belly après 5 minutes. Sasa ni sangu na biloko. Nasalisha na biloko na njunga wa. Kola ndena tiki poisson na ngai le vandi. Ça va 25 minutes. Le vandi, 25 minutes le vandi. La chamai. Like I leave my fish is 25 minutes. Now I put my sauce and I add water. Kuna utika ngito kuna basama indam. This one now I'll put my lid. I'll leave that to cook. Now I can finish to etoka ibela. Et que 30 minutes, 25 minutes dans mon ébéli. Non, tu vas moi que 5 minutes et de la nuit. Oui, mais à la route. 30 minutes. Il y a un ébéli. Après 30 minutes, pour mon ébéli. Belly kitoko après 30 minutes belly bon bo aubergine ngeza wana da bota kaka pilipili na pandisi na panja na sani on a bana. Donc after 30 minutes, oh my food already so delicious, guys. You can try my recipe, so delicious. I hope you enjoy it. If you like my recipe, you can comment below. So delicious. No, I'll eat of cassava. No leon no kwanga.
donc ndo la mi boy pe ko mbisa mai ni surtout ko mo sortu wo me kan ka tana mbisa mai ni surtout wo me ka sortu ni na sali yo ka mbiso to ko mbisa mai pe ka ata makaro yo te mbisa mai nyonso to sorti nyonso le mo ha bu ko sepela donc ko sepela donc attention ça ma kéroté au gola me mbisa mai nyonso. Ok, merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne Maman Dédi pour partager s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre recette pour partager. If you like my recipe, you can share to everyone to see, and then you can comment below, give me like. Thanks so much for your support. Bye. Love you guys. Bye.